Hello and welcome back to our channel. As always, we really appreciate the support. Today's video is about the difficulties Lauren and I faced while being apart for nearly 2 years after being together on the cruise ship, and how we managed to persevere. There are visa complications and ever-changing lockdown rules to contend with, but eventually Lauren managed to fly to London and we spent a week there. Keep watching to find out more. Hello, kan lo lang le ta in lo dam tlang em kan chanela kan lo lom le veka cheu tun lai bo rak in tha ka shitrang om na khosikte le typhoid eng amon na chi sang tun lai hian in leng na sa em mizoram chunga ke ni chung kwa po tiang hian shitrang om na kar ma sa tang khan kan be ve a tuna chong khosik le nge khu na sa ang den kan om to lem lawa amaro chu kan o te le chang em min lo she thia manga chutiang chu kan tun din hmun te ni wangin tun chu ma hianin video thar kan lak thar ang chi kharon da tur kan nei lem lawa ma se chu ti chung chuan in hu du tur om chi kha kan ron da do na England ka to ma sak ber kan pa chung te ka voi khat mu na ani a cruise kan ho nu in eng tin ge kan relationship hi mani ramah om ve chungen kan local puya hun har sa lockdown lai te kha kan pal tlang ti ang chi te khamo atir te tangin kan ronda chawanga heng hi cruise atanga kan disembark ni Sydney airport ta kan in tlawhna thalak te ni a kan video a hian atir lama thalak karon da chuakna sa min lo she thiam tur ngai lang a chan chu hemi video chungchang a hian in soitur kanga le peka chu wang chuanin thalak ron da ma sakhi arem chang karon da ma sa a chu tiang reng chu ni don lawa enge England ka tlawhna sak ber chuma kanpa in hmun sang min shwaina London te le Southampton a kan chanu cruise kal kan va tlawhna te khatiang ang chi le biakin ro pui tak kan tlawhna kan in khom na te zai pol thiam mai ina biakin hlui le ro pui lut tuka an zai lai ang chi te kha karunda chuak do na chu wang chuan atire tanga top thleng kan video te min lo thlir sak turin karon som le veka cheu camera na nen hian in hulavin kum2 don kan oma chuti chung chuan na china thalaka kan mu ang khan video call in kanin beve thina khati chung khan achangin kan duya achangin kan trap boka in hu te kan du a kanin ngaya kan lunga lenga amaro chu nge sarkar ten inkalpo foreigner India ramah ron lu te kha an phal si lawa chu wang chan a visa deal te po khan zia nei lawa a muthin takna in arong kal thei chuang lawa tiang khan hun har sa takan pal tanga in mu ngak lel takin kan ngak ve tanga amaro chu kum2 hnuah kum sang ni le som ni pakhat khan ke ma zo kan ramah ama turin ka zukala innei tura zukal kani boka wangin ka thiandu in ti hian lungle ye tengin mo korte min thui saka chung te chu ka zukeng thaveka khati hun lai khan thil ti te kha boy thlak mizoram atanga Mumbai zukal turpo khan nge covid vaccine lak ki mangai ti te khan ya chancho airport a khan an check zel thina ke po chu teng chuan vaccine te kha ka hanla a Mumbai ya UK visa deal turin ka chuka UK embassy Mumbai a oma chu ta chuanin visa interview te kha ka neya thakhat chuang lai mei Mumbai a khang kanga ka visa te po kha karin ai di na ron chuak khara thil nga ne hi chuanin na rei hi kan ti du shim ma ro chu ka thian tha te tam tak an lo ho lo lockdown ti bo ra ka po khan Mumbai a tang khang khan oma chung te nen chuan hun nuam tak kan juk manga Mumbai a ka visa nga chung khan kan thian te na te ka thlenga tiang hianin nge phunlim tak kan juk mang thawani visa nga chung po khan ke ai na ngak lela moti tur khan camera kha oma Mumbai kom chung khan pangpar te min ron thon na sa thei mai thala ka kan muang kyam pangpar moi tak min ron thon thin ani soi ang khan ka van nei Mumbai a ka visa ka nga chung po hi rei hle ma se are ang ain enge ashom ka tilawa chanju ka thian tha tak ten oma tiang hianin kan chuaka ka thian no birthday te kan zuk lom boka mun sanga cho te kan chuaka enge fanei ma te kan di boka nuam hi kan ti ve thei shim Mumbai hi chu tun ma kan lo khosak to na thin te ni wangin
thắc khát chuang lại mấy cái visa các ngã nu in na to pa khang cái mút sa mà kan lom em camera na thalak te ka zuk thon nga la ka chan te la ni se min lom pui em ka thlen na te min ron ria pui a chuanin airport a te min kha le thlap boka ka chan te chunga khang ka lom em ani chan camera na nen ti hianin kanin muta Heathrow airport a London a min rom hwa ka amaina ron kala marks te po kan na shenga hela hian soitura tam em hemi chungchang hi nakin dewa karon soitelanga ti hianin hotela kan thleng phota airport enge London a hianin airport a min lo hmuah kanin hmule na chanchin hi soitura tama anui za thak boxia kava chuak kha camera na hi ka hmureng to marks kha kan sheng ve chanin ka in hmu tir du lawa tir lawa kha mi phe na khanin ka kalvel phota chanin ama anung lama alo hoi wang mi lo thli renga cha min hmu boxi lawa mi lo chuak vel kha lo thlir chanin nung lama tang ka va bara khei thuta kan lim lu tu kha oi sengei na po om lo kanin kwa azuan te po kha kan zuangin ka sha kha khati lai hun kha chu ka soi fiat thiam lo kan lim top ani me chan London a hian car khat vel kan cham phota London Bridge te London Eye te kan tlo achan kan vak nasam London a kanom chungpo khan car khat vel kan cham lu in an ma ni in lama anu le pa te nen an le chenga ka ta khan kan vakalta adar car ni vel kalania karin Hi there. I'm just double checking I've got the right place. For the town hall, we got an appointment at 1:15. For starting a temporary residency. Well, I'm getting married. London a kanom chung khan kanpa u kan to boka u pakhat che ne mei chiania amaina ni chu om sang to a Okay, so this is Glastonbury Abbey, and back in the day, several hundred years ago, it got demolished, well, partially demolished by King Henry VIII when he decided to destroy a lot of Catholic churches and monasteries, and because he wanted the Church of England to be formed, Protestant. So yeah, what? Hey hi Glastonbury Abbey kan tlawhna nia katan chong ka voi khat kalna nia hmun te moi ma hemi tum hian phe hi chuan thing te hi a hring moi topa November 2021 khania Your mom gonna like it. ni tin deuh thaw hian thil ei chuak tur te nge bazar tur te le hmun sang tlaw turin kanpa ne na karin kan chuak thina kara hianin la hi play ring thei emema kan hla du zong te hi in ang box hi lawa tun tu ma chuanin YouTube kan ron da do na wang hian kamute music te hi chan chu nge copyright issue hi kan video ma sa ma kan so kan mi tin la ma ko kan boy la kan to ka chu bang chuanin tu ma cha film ko da win ka ron ni ta in lo she thia manga an khulai de hi fai emema kan hi kan ron ti lam ne ta ka hi London ani rawa kanpa te umna countryside mo town am aman ni chu ani kong puite hi zawe ren lo na ina fel fai me ma inte ko ni se alian lawa chung le do hi te to ma an che fel fai ya en kim mai hi
mi hausa le million po asha shan theilo ni chu ki an ina khianin ai nang tlang puya nang put me in level te hi in lo clear ve zelanga ti khanin hei hi ka thian nu grace ne na kan thala kan ya ani hi cruise a thoka adam lo na wangin medical disembarkin aron honga chu Southampton port a aron chuka Southampton a hianin hotel a thlenga England a ko omlai ti sha ta wangin min ron shila kan omna tangin na hlalu tuka Southampton hi ma se karin kan vaka dar kar ni chuang dei nyang chuang kampanen hianin kan vatlo wanga ka thian nu nia ni hi cruise kan kal ma de tang to in enge kan training pui to ten ya chan cha te ni van ka ngai pui mo emema ani pon min ngai pui mo wangin ti ha min ron shila I wonder why you eating even more. It might be like food behavior, something to do with food. heminia kan hun man na thalak le video hi karon da popo pangalo en top mai ula Oi, come here. Barney. Good boy, come on. nilengin hemin hi hianin kan chanu grace hawin kanin zuya kan bazara munshang kan kalapota te chuanin tlailama chuanin kan rilte drama Asian restaurant a kan chola chuanin thil man hi karon saidu lok chu to hi kan tilu tu ka kele grace khanin pound somli te nia ka noodles ringot ang te kha pound somli chu India poisa kan han chut kan cheng sang li chuang kha ni le box ya chan
maro chu kanpa in a chante ne na in mukhom kanya ya poile ne ma ha tiang te chu kimang ka pe meidonia tia azara chu tui tak tak kan e mini yanin hunlim om takam manga ka thianno po hi ashim rimin ka kalna pyanga hanin alo om ve thina mumbai a omila mumbai ai omem atia tikhanin tun tum ni lo po hi england ka online england a bok khenaron kala ramdanga hian kanin mule nol thina anuam dang dai ve shim rim athiante foreign na han mukhamo kan mershiat sate anya England ka cham chung hian Asian restaurant na kan chol na sa emema kan pa chung te po hian fel ve reng reng a chung ko cho e kan chhuapon kangai na zong khan she ve in lama chuanin enge anu ei rong pol te kan e Europe ho cho angkha kan chua restaurant vela kan chua chuanin Asian restaurant na min chol pui ve thina hengte camera na pa hawa kan la kan ya khati lai khanin enge khwate vot man china ka soi angkhan chuti chung chuanin kan chuak na sa khowota hianin chua hi nuam phia na tlailama te kan waka yang kampanen hianin in bulna ya te kan kala changle apple te kan lawa luia te kan kala kan waka kanin zui cho tani tinina hun lai ka chuan anuam ve tapa fanei ma te ni boka No, come on now. heng apple min tak tak te hi ke ma nge ina akunga tanga ka hanlo nya kampa no hi za khop me kan ho ve le anu te shil apple ku nga te lo na te Kana ni hi kan beram te hi. Mu vele. Hello. Này tặng cái bộ. So ta so. kan pa hian ran sa te ran nung te hi ngai na em em kan beram te kha ni tin kan vatlo thina tiang khan tha ti kan lak puya tong te hian she ve thine me kan pa hian ngai na an mu thana ni poka ram vela kan chhuana te hianin sawa ka mu thina chi sang sang mutia tia te liam pui pui ang chi kha chuan enge sanga te po hi luite korte ti ang chi ate hanin kuzung chang tia tia thin lo om thina anni chuan an man ve ngai lo nge mani holam deuh dewa khanin an lo lang thina mizoram te chu ni selang chan kan man ve kang ti tur ang chi khania a mu no ma anni chu an tui de kha achang chuan pona kan chuan an tui kha thiang lim box ya lui te tui te kha ka in top top thina filter po hin nei lawa an mangai lawa anni chu in chunga hian karon soi du shim shim chu enge tep tui hi kan in top thina an tui thiang lim mani ka ringa enge an mani afke ai film khurzo khanin filter khan mang lo tla ta chu wang chanin in tur ani ngala nyang kitchen vela tui kan her ho shim shim kha in bul nai te te hianin pa kom thina ke kalpha ki tlailama hian tiang hian kan kala thla te kan la alung len thla ka anuam box ya khopui beng cheng loi loi ang kha ni lawan omna la hi tuna kan hmu me khi Wells Cathedral Church biakin tuala ka thalak ania helai hmuna hian camera na nen kanin khoma abiakin chung te hi aro puina lian mema kumdam tak loading tonia zai pol te thiam takin an zai a chung te pokan ron tilanga in lo clear ze langa
kan hmu le kan hriat ang khan an zai pol zai te kha pui rum hle kum upalam kum som nga kum som ruk chum lam pang te po kha an tel ve ka no panga tanga enge thalai atanga tar thleng khan in khom te po khan upa amaro chu kan thutna te hnun dewa wangin in muchiang theilo mai theya heng hi bekin chunga kan thalak then khate nia camera na hianin tha te la kwal ve la bekin chung mai ba ka pon kan ron dilang do na biakin che vel pon nuam hle ni biakin pon lam le kalkonga te tha kan lak nu in tiang hyang kan ho to do na soito angkhan kar chunga kan music play te hi kan mute je langa ya chanchu boina kan to le kan hlawa wangin in lo sha thiam mai anga YouTube lam hirin ai de nan lo in ham stika kan hla play te hi han ngai thave ula ti te po kan do kan lam rem te kan lo zom ang chi te po hi ni se amaro chu har sat na kan to lo zok na kan rom mute chanin tuna kan hmu me ki hei car hlui to I achia velan da khom na te kan kala helai hmuna hiam biak in kan tlo bokani tuna kan thalak hmu me ki Glastonbury Abbey kan tlo le voi ni nania loning lo sham ulang ai achan chu hei ka thalak te hi camera na du ang taka min lak sak ve ni wangin abahu te kalawa ka phone hian thalak sing thum chuang like ane Facebook a handa po hi nakina enge Facebook te hi la chelawang ti po a share lawa wangin ka phone full to box ya karon da telve shum shima milo shethiam sham dunya hmun mai na zir boka thalak te hi naldu ma helai hmuna hianin in chei lo pon kan lang moi ve thei zela ma se kan pa nen hian ani na taka chong kan photogenic lo lu tu ka social media Facebook vela kan friend te hian ataka min mu hianin in factil ni lovin thalak ain atakai na zok himin lo ti vele thina
chung te chu karon sei ve mai mai There you go. Apple ra na satlaya ni boka hei akunga kan muang khian leya te po tlat tuar meya du ang tok ei tur omania free in le ngai lawin mo heng hun lai hi rei to deuh leka kumsang ni le som ni pakhat dei to kha ni wangin enge ka video nei that ang ho ti kha ka mu zo to lawa ka phone te hi ka soi ang khanin a full thina thalak video hi tam thei tuka ka delete ni eng tin nge ka ti ka she to lo chu wang chuanin thalak hi karon da war deuh leka in lo she thiam le tu ranga i lang kan video te hi enge a hmunam chhotel tel do na hemi zo a hianin stow head hmun moi lu tuk mai kan tlawhna kan ron tilang do na chunga chuan in puk te nge deal te savachi sang ang chi te varak te kan ron tilang do na ni tuna kan hmu mek hin chin loka ka ron soi stow head kan tlo chuma kan thalak te nia helai mun hi mo em kan pain ron soi chun zom ve lok se Stourhead is a National Trust property in Wiltshire, England, which is the southwest of England, a couple of hours from London. And it's a beautiful big garden and lake. It has an old mansion on it, lots of walking places and paths, and something called Alfred's Tower on the wider grounds. It's known for its blend of art, architecture and nature. There's lots of swans and birds and all kinds of wildlife there. It was laid out from the 1740s, so it's already quite old. kan o te hi chang ve ang reng sia in beng te lo ti kham palang ti kan hlawa kan ron soi to shi lo nga thianin lo thlir top mai do nia
puk chunga lu ket ngai ang te nia tiang khan in lo mu thawang in tui te hi ron luanga a in tlak ve ka film tha em ma then te phei chon na lai tui te hi nge turmal som na tui ang te khan an ngai ve thin ani helai muna hianin mun tlo tur tam boka ke in kan kal ngata thil chi sang kan ena ni leng po in kan en zo theilo chu tiang ang vel chu nia a mun ma shim hi azawa kan mit le peng te taya he mini hianin hun nuam ta kan manga ei tur te po le tur om veka She's touching my shoe. What's going on, bro? Yeah, up here, there. I want up here. Sorry, I'm just gonna go. Yes. camera na nen hianin nature hi kan ngai na a ani te phei chu hei camera hi mun tina keng china sawa thalak te hei hi vate kan tiang chi nightingale te ka tiang ang baka saju tha ti ang chi hau me kan ngai te hi ala zel china tiang hian stau he ta ni leng in hun lim om ta camera na nen kan mangai mini hian tun tum kan video chu england ka tlo voi khatna mun sang kan kal cho ro ya nia kan video te po hi angle dik lo te pon kan lo la mai thea min lo she thia manga chan chu youtube pa da tur ti lampang kha khang lai khang kan lengai to lo shim boka chanin engpo ni se kan video te bullet tanga top thleng min lo clear sakle wang kan lom em a like subscribe comment min pele theu turin kan so ma cheu in the vain bye bye